بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هذا الله سبحانه وتعالى رحمة فضل وطيركم ألغر من أنك سنتي دروس الإيمان بدل مكاك بدل مفرصة تبيه هذا كلام نعمتك كي بس وتكم ألغر من غنا عدد بريء نعمتك إنهم يبرم ما كنا نعمتك الله سبحانه وتعالى ألغر من هذا مسلمون هذا خاصة هذا كافرون عامك كلام حضرتهم نعمت لبيجن ده هذا لا نعمتك الله سبحانه وتعالى ألغر من الدفاع هذا يكترين إما متوير نعمتك يكلام متين هذا ما كو يكلام متين ذكرك يكلام دينك حكم تكا دينك تعليمات تذكر ما فرصة حلوين ديو هذا رسول صلى الله عليه وسلم حديث فرصة مرضون من فريقين داري إفدا بدلهم تكا رحمتك ملائكة بيكل ملائكة نواكما هذا دعائك الله سبحانه وتعالى أرغم منك من مجلسك بس رحمتك ملائكة من مجلس وشاكين تبي فدا مجلسكم قادمكم أرغم من إخلاص ذلك عندكم هذا الله سبحانه وتعالى لكي زمان توقع لكي ميهن لكي أمتك لكي كهذا امتحان تجسبا إبا نيومتك كي نوت امتحان تكي نيومتك كتوك أن امتحان تكي هذا أنبا امتحان تكي مصيبات بلاوي كما هذه بفدا ودبو تكا كيكون تكا بينا تراتك زريا الله سبحانه وتعالى جسوا امتحان تكي هذا هنا فهرو نيومت لبيهدو نيستكن باغتك الله سبحانه وتعالى جمتين هدانتك الدني هم الله سبحانه وتعالى نيستكن مگر رجوع متك الله سبحانه وتعالى هداية رجوع متك همي هنا بلا مصيبة جسوا أما بس حرام أجه كمكي إفدا حالة توقع بس الله سبحانه وتعالى متين هذا قومه के बदलगा एकदागे मगर रजुआ होमो के बदलगा बयमे हम अदि इचुरा वियानु दावे गोस बेगंदन एकलागे ए इम्तिहान त जस्वीमा अदि एवरे बोडन यमी होंगे नुबाकन हद्दु फहनाला इंदन आदमी अलगन में कोमे मीहे के विष्णुमा सेकुंडीगा वरा बोड हरदवा बाटन जे नुक्ता Allah subhanahu wa ta'ala algun minge nikmetikan dekke mattaka balimadukama surataka veentaka musibata jessavima evarum ves algun minna heenode venja algun min ghafil kamge nidiga nidafati bekamga waninama ay algun minge Eemaan terikan wara boda nikmetigen goswama kamge dalil algun minge Eemaan terikan balikashivegen goswama kamge dalil are هم بما إفدا حالة توقع ألغن منك مجمع الله سبحانه وتعالى كما رجوع به قريبا وفافتك أراغن فوا هوري منكراتكم دروي ركاتروي الله سبحانه وتعالى خبرته معافن دي توبة واستغفار كرم فمكس ألغن من بلالنجه إسلام دينك إما متوري أساس تك تريغا همنا إكماغي إسلام دين فطر متّكا وسكي كرو هذا رسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى فنبوي الله سبحانه وتعالى بتير من النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى دعوتا الدنيا وداك النبي ميستكم ورا نكمت حالتك تبا اهم رسول صلى الله عليه وسلم فرتمان إسلام دينا دعوت دبم جندبي سرياتك أدي باقي مرحلة كرت كرما فوق إكلي غفانهم الله سبحانه وتعالى أمر كروي فدان فاروقا إسلام دينا قوالو متّكا مسك فتّي إكتم صفا فاروقا مچارا وداك مكة مشركون قوالبا إكرم فوق إسلام دينا دعوت دبي نماس يوقت كاريغا إكوري كما يكمات إباردون ديم في فراي أدي إكلي غفانو كي بودو بيبي أبو لهب كدوه إكلي غفانا قداميس بس مرمدي فرستار كرم فشي
and Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam bawa nabi tabbat yada abi lahab wa tab Abu Lahab gelluma halak hori kamge ayat taka Allah subhanahu wa ta'ala bawa nabi adi e Abu Lahab ehi teri bamundiya mihun adega terega emme isko onone enaga angheno ummu jamil ke anghene ena yabbe Allah subhanahu wa ta'ala e ayat taka raddu debba fawe e mige algon menna dibikenda filawagi Rasul sallallahu alaihi wasallam ya furassara kura mihunna adi e furassara kura mihunga himayatu gode mihunna e mihunga difaaga wahak dakka mihunna ki en hukume hingana bayekkal aila mihaka viti Allah subhanahu wa ta'ala kommen Abu Lahab istisna nukuraba ekalage kir Quran ka bawale bemme fortama ayat taktere no sura takterega himenege midiyei Rasul sallallahu alaihi wasallam ke emme gaay ekawge wahaka enage nubagamuge wahaka emma deenuge macca itura eppes gulume iskorabigen nuwana evari hama mamma vies bappa vies adi eno mihe vies kommekas Allah subhanahu wa ta'ala Islam deen bawa lebbi alutokunge aluvetukamu mistakun nere alutokunge veri ilahuge hadrata aluvetu mattaka minimum kurman Allah subhanahu wa ta'ala nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam funuvi mistakunge aluvetukamu ga odemundiya insanunta adi duniyage lazzata arama amille edumuge aluvetukamu ga odemundiya mistakun ekankamun salame kuruma foga Allah subhanahu wa ta'ala ge khalis alunge gotuga duniyage dilulunge fursat hoda dev mattaka adi kurimis denne fadan Islam deen oti warabis nikame halega Allah subhanahu wa ta'ala man nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fortama midin bawalwa edin faturum gendaviruga namaves ekalege faanuge furana fulan nurakka wa hisaba gos Rasul sallallahu alaihi wasallam ekalege faanu tuppulu hiru ulubi makka dukuraba madina wadagen ad algon minna bes befa rihusas begende wara gina dos wanden ule pohori ge diha bara harwande fanara harwande ule pohori ge dugolla hodayro wara derwa kali usas ta gebe ade befa haro algon minge tene radras gole mihu mali badalwa jehunima ena wade nikumeti giya dora ena nidangoy enda mihuriha tantane dukofa amura nota maliya ganna je hinduga pura hisastan algon men emminal seke algon menna ekiga odefati bayako algon menna wakivegen dairu pura hisastan algon men ege adi Rasul sallallahu alaihi wasallam age makka adi ekalefa faham muluwe madina midetana algon men tereng mihun hajj umra ziyara kofa emburi annero wa dera ihsas ve ei hafta de hafta emmas miha kor muddataga ziyara kofa anna e Rasul sallallahu alaihi wasallam ekale ekfanuga amilla ra watan du kurabba nikume wada ganna jehunima ekale ekfanu dera fulu waane waru hitam fulu kurabane waru algon menna tasawwur nukurwen kommekas Rasul sallallahu alaihi wasallam Islam deenattaka ekale ekfanu amilla dukurabba Madina hijra kurbi adi etunuga Islam deenuge dawat debba islami dawlat bina kurbi hisabun ekale ekfanu kurimati bamun diyei makka mushrikun undugu mulin a marhala a gotaka emihun kandibadiya hatiyar hifage Rasul sallallahu alaihi wasallam adima koro kastupuri ezamanuga badine kamako ezamanuga wes emihun atagori emme warugada hatiyar ta beenuge Rasul sallallahu alaihi wasallam ge dawle halak kuruma islami umme halak kollu mattaka masake kurum diye kammekas aki hisabu Allah subhanahu wa ta'ala nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasha ekalege fana tabawiha mihunna hudda debane ekalege fana man nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabawi mihunna ekalege fana ge sahabinna adi islam ni dawlat ge difaga masay kur mattaka habaram kur mattaka ade Allah subhanahu wa ta'ala mi debbi hudda ge dasun
sallallahu alaihi wasallam etabba hangurama take kore namaves ege terei dina hangurama takaki ebbes le hurmaka nula kamyab kore hangurama ta Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmata fadl wan tarika mafahuga Allah subhanahu wa ta'ala ge ma nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ge hikmat tarika beenum korabage miistamunge le hima korba halu ekale ifanu hangurama ta kamyab koron gendi kammekas algon men mige kurige darhegges baya kore fada mi divehi watane kiyes wara kurin sure feshige islami dawlat ek gotuga otumattaka beevumattaka dina kona masekket ek koremo anna dawlat egotun muhammad qur'ana adi eroge tibbevi mujahidun divehi mujahidun de masakkatun islam din islami dawle rakkata koremo ay tarikh ilmere midano gotuga ebekalu an ahar wande divehi rajyega jihad koremo foga miga uma minimum kan yenesde ama yabada algon men fenigende miyadu mikurave hanguramata ade fikuri hangurama divehi rajyega mikurave fikuri hangurama adekola gina adegge ilmu werinna adi a moraytunna adi sarukaruge eki fantige dibi eki befola masakke koraba ngendawa algon men fenigende mige dalil goddeni algon menge midin himaya kurmattaka mi koranji masakkateki qiyamata jehende nimumenne gotuga algon men koranji masakkatekka ebbes halegga ay moralagen tibebe wargame non kami ei hatta baatila demedu angorama koreveha duwahako algon men bes ufulanji zimma ufulanji mas'uliyate kammegas nabiyya muhammad sallallahu alaihi wasallam ekalege faano bayan koraba hadithe abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu riwaya korabani umirtu an uqatil an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah rasul sallallahu alaihi wasallam hadith ful korabiye timan kalege faana amur rabigen evani mistakun la ilaha illallah kiyande agurama kurma ade abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ge mi riwayata ade eh riwayata jama kollima algon minna fenigen dani eki basbahum gada eki lafzu tawga mi hadith riwayegen asfa bata ade mi hadith aki umar ge faana abu bakr ge faana ade nikotun gos balanama umar ge faana darikalo ibn umar abu hurairah ituru anas ge faana abbas ge faana not ibn abbas ge faana ibn mas'ud ge faana ali jabir ge faana imran bin husayn mi sahabi riwaya koraba hadith mi hadith riwaya korabe sahabin ge adadu aragende vistaka hadith another vistaka sahabina adi yabore vistoregen daaka bayin ilmeri riwaya koraba bani bayan ko dewa bani ehmima mi hadith ki mutawatir hadith qur'an ke ifade algon menge hituge adi gabu korje hadith adi ilmeri bayan koraba bani mi hadith riwaya koraba abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu riwaya bes ay mutawatir riwayat ke e riwaya bes riwaya kore tabiin ge adadu tabiin naki sahabin ge daribaru ebe kalun naki rasul sallallahu alaihi wasallam nufeni namawes ekalege falan sahabin na madabbe delun ekun be kalun ade sahabin ge daribaru ge dere sirihaka daribaru mi hadith abu hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ge mi riwaya ekaniwes riwaya korba hobe ehbima mi hadith ki ilmeri bidalwa gotuga ebbe shakke bahumen ne minbar sabit wa hadith adi kurige ilmering tereng ebbes ilmeriyaku adi fahoge ilmerin tereng ebbes befodako mi hadith med sual fadda sual korba shakku fede bal ebbes bahage dakka fenne ikhtilaf nem masale mi ijma masale mi ehbima mi hadith inkar kuruge jage ebbes muslimaka dibigen hoye ad rasul sallallahu alaihi wasallam awahar uma bulige madina ge washagen tibi bay qabila taka adi arabi jazira terega odamindiya eta bayko islam din dukura peshi ebbayko islam din ekko dukali anebbayko islam din ge bay kankal dukali ege tere zakat dukali mihunna
algon menge dobeti sahabi na nabiy sallallahu alaihi wasallam ge ekveriya Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu yummatike fortama khalifa haguram kuravi zakat de inkar kuri miunna haguram kuravi ehindu Umar ge faano wadaage Abu Bakr ge faana dennevi kinettoy kale ge faano miunna haguram kurani Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith ful kuraba fa nonto wani umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah Allah subhanahu wa ta'ala fiwa uturenge bisilah nuwakaba hekiuma dande mistakuna haguram kurma nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam amru kurawa fa nun adi efade ebami amal ko fikam gawanina ma ebami mudalla ebami leya hurmatel wegim baka noda Rasul sallallahu alaihi wasallam ge paratun rakkader ga wegim baka bayan kurawa fa wain nuge ehem je kinto e kale ko zakatu ge masala ga haguram korobati isnawani endo Abu Bakr ge faano widarwani ebami nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ekale ge faano ge zamanu ga dakkamundiya zakatu ge mudada ku dere jamalu ge waagande eha minbaru semihun nudakka gada hadafi kam gawanina timan kale ko ekani nikumegen nama stiuriha me dukko ekani me ekani nikumegen nama sanguram qur'an timan kale ko hala konda ade Umar ge faano ge darikalun ade ibn Umar Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma riwa korapani ehe riwayat mi hadith ehe lafzakum ekale ge faano idarwani qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah ade Umar ge faana adu ifani hadith ge ebda එහෙම එකලේගේ ෆාන එංගෙ වඩා ගන්න බිම්බර එකලේගේ ෆාන වාහක කර දෙක්කේ තමයි අබූ බකර් ෆාන එංගෙ වඩා ගන්නවා ෆති අදී උමර්ගේ ෆාන දරිකලන එංගෙ වඩා ගන්නවා ෆති හදීස් එක්ක එහෙම අබූ බකර් ෆාන විදාලයි zakat නමාද තෆාත් කුරා මිය කතිමන් කලේ ෆාන හගුරාම කුරාන ආදේ දෙමෙමි ඉබ්නු උමර්ගේ ෆාන පරාතම් මිගෙන හදීස් මේ ලෆ්සුකා මියන්නනි නබිය මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම හදීස් ෆුල් කුරබා ෆේ වනි timan kalege faana amur wegenne wani miistakum shahada kiyande no la ilaha illallah ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Allah subhanahu wa ta'ala ge rasulagam hekiwande haguram kurmattaka timan kalege faana amur wegenne wani adi ege ituru namadu qaim ko zakat den haguram kurmattaka timan kalege faana amur wegen wani adi fada amal ko fikam gawani nama ebam yahunge de timan kale faano ki me rakkater wegen be adi ebam me mudawas timan kale faano ki me rakkater wegen be islam dinu ga asfawa usule ga dasham me no islam dinu ga haqqa ga difa ga me no maane ki zakat nagan je gadi ga no ta namaz kuran je gadi ga barabar ekanta ada kuram daanama dakkam daanama ebi hunge mudalla deya hibawe genne wani islam dinu ga kandai fa hukume ga dasham me no salaka mihako zinay kore hisabun enage le yoti islam dinu ke terege onna usul ke darun buddha ei kama behe faratakum qaim korje hadde rajam ge haddu ifada haddu takani Allah subhanahu wa ta'ala kandai ke bawa labba fa hadda ei etane ke onna verikam ke darun tanfiz korje haddu take kommegas ibn Umar ke mi riwayat argument saaf egende nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam Iimaan magi adi Allah subhanahu wa ta'ala iimaan magi namadu gaay kurma zakat dinma ekikama dekankan ehem be Abu Bakr gafan haguram korabba uriha murtadu mi munta amara islam dina vedde adi murtadu ge islam dina wannam beenu noi mi hunna haguram ko eba mi hun dunimati wahelebi adami algon men warafun ka visna je hankam hukum dake adi islam dina ki kulivar kule dina no islam dina ki beenun hayra kodefa beenun hayra nukmegen devene dina no ade islam dina ki sharafa izzada ade haabadu din edina kulen hadafi komme mihe ki edina kuda mis kora mihe ade algon men fenegen de by far algon men tere football kole erla kaaydu kora mi hunna idugola wahaga dakka malame kora frastar kora mi hunna idugola wahaga
badalaga hamnu jehuma achi hinga hisab ko semi form sifanna fuluhun gas kan control korada ei kuliwarge difauga dami wa gurba ade ekam kama med mihun shakwa nokore ei ubaka mekam ga wegenne mihun ekama kambodu wegenne ma bodu wagde ke nodakka tedemme deduwak tindoak wag dakwa nama wes ekama target kokgen ekama be ko helun terkam ga program tan hinga freedom of expression freedom of religion ne kiyagen medakka gota kare ebbes be masekke korate nofene hame ekane dari ko kon juri mana kolli nimuni rekkade rindu kade dakka nima ekan nimuni ege fahun ebbes kamin noy ma bodu ema Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratuga mewa islam dinege di udi warabure ma matveri masakkate noda masale embejiya algon men ebe jehe islam di himaya ko mattaga islam dina udi war nokole forsta nokore gota algon men ge dina ke kantatta tere asfa usul ta tanfiz kora ade algon men ge tere bayfaro hitabe feni gendani baymiyo dina forstara korima wes minimum kama ko beenu gota golwegen datan efada mihun ge macca islami shariat gonna haddu kadeda maki tanfiz kor maki egaw men ge veriyegi macca Allah subhanahu wa ta'ala hanaluwa fardu korwa fakal ade mi hadithu egege midani tantanu gadibe veri misalaka badala gawme kam gawanina ma egaw men ge rais aila kam gawanina me e aila ke bappa nota mamma muassasa kam gawanina me etanu ge honna me ismiha emihun macca lazim wegen bani islam deenuge usul ta etantanu ge gaami kuru emme foratama kam ge Allah subhanahu wa ta'ala ge haqqu ta ada korwene gota hantata intizam kuru ege tere namaz kuru roda hi fami hon efursat dinu nota nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam ge sunnata gole masake kurami hon efursatu kanawas koddi botun mi tantanu ge tibe is wearing nota mas'ul wearing ge konduge nifa ba kantatu adege ituru algon menna mi hadithu fenigen dani man nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam ema umaki ekale gwane ke Allah subhanahu wa ta'ala ge rasula kama qabul kurmaki nota ekale gwane sunna qabul kurmaki shahadata jehigen algon men kuran jehe kamekkama hamekan shahadatu la ilaha illallah itan ko bihin kiyafa miya qabul kurme no miya ema mame bunama ko nufudeka muhammadu rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala ge rasula ki muhammad sallallahu alaihi wasallam algon men qabul kuran jehe haqiqatan mi hadithum fenige midani adi yappahuga algon men fenige midani abu bakr ge faana umar ge faana demeluga waaka dekunu manzar bahus kuranu manzar mi ilmi gotun algon men gidere onna je asas bodde mihun ebbe ganabbe ke chikumuge badaluga eba mi hojje heni fortama ilmi haysiyatun ilmi level ga waaka dakka e fursat onna je ne ei onna je fursat ke magabu ko e amali gotun dakkan je durugati bege algon men ebbe ganabbe ka kala fodi kasama gunde khilaf ufjje kam ga wani nama emme iskom mude mi hojje heni fortama waaka dakka badda kora deenuge ikanga ekka benuma faga islam deenuge hamadu usul dag matin ekan tat hallo kurma masay kurmi jehni ekan algon menna fenige mede abu bakr gefana umar gefana demeduga egi bahusu ade faga algon menna fenige mede rasul sallallahu alaihi wasallam ge emme mate sahabi abu bakr gefana ge ilmu werikam ekale gefana ge hibbar ekale gefana ge Visnum fulo tanamaska algon menna fenige mide gina par algon menna adu ifa onnane abu bakr faanaki wara madama atiri oga atiri madumoli bekale kamaga adi umar ge faan algon menna fenige midane adu ifa me onnani wara harukash kattar bekale gotoga namaves mihadisa algon menna fenige mide kinato ege idikol abu bakr faana vidadwane yaba megdere ekaku gunnikitos ekaku timman kale faana eki nonikutas timman kale fan ekane me agane nikume agora kokgen timman kale fan islam din nasul de masay quran abu bakr fan khilaf umar ke fan etano ko admode ke ikhtiyar korbe ekiyo to ekale fan ilmu difan etima ilmu difo ekkam ga wani nama ekale fan dole nokram fan ehme me algon men migen ane kal bigen da finalagi mihe khalifa wa ilmu macche emiya ko asake quran emiya gabu kura macche emiya masay quran emiya ga fikru emiya ga aqida macche emiya masay quran amma wes majburi halat aflewa em algon menna miye ge faradum menna amata ka bala rakka waagata ka bala algon menna egen je evorge sikundi ge tekkam hunnan je algon menna mi kike kiya mi hekka
hisaabu algon menna engin jehene den kantata koramba gotta gomme kas algon menna fenige midani mi hadisu Abu Bakr gefaanage hibbar gadaka ekaleege faanu gini kanya e uriham menna anguram korabane me vidalu me ekaleege faanu sabitu algon menna fenige midani ade Umar gefaana borbes ekaleege faanu sabitu algon menna fenige midiye ei bayng hen manzar tagana bayng halat toga Rasul sallallahu alaihi wasallam yakiga inga por bayng hadisa tak badar algon menna fenige ndani ama mi manzar sulal hudaybiya ga Nabiya sallallahu alaihi wasallam ibbas velebbi Makkah mushrikuna Madinah anna Islam ge anna uriha me amra kono haba ko matta nabes uriha sahabin ge kama inkar korabbi Abu Bakr ge wana fiyawa ehma Abu Bakr ge fana badda ko waag dek matta ga Umar ge fana wada genne eshaku adenno kine ge timanna men izzata gadar ka dibege Makkah mushrikun ge nikame jahar ga tibba kine timanna men emihum puna sharutu ge macca ibbas wani endo Abu Bakr fana vidalu kiyada marai ei Allah subhanahu wa ta'ala ge rasula itur wagen ekalege fana amal ful qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ge amur fula gotisu begar waage dek mennete ekalege fana anna amur kashe ekalege fana amal ful qur'ani wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha hada kirat qur'an Allah subhanahu wa ta'ala wahyi qur'an fode ekaleege fana dakwa waag kortage yamilla edumen ovege yamilla dakka waagade none ei Allah subhanahu wa ta'ala ekaleege fana ibba wahyi e margon menna mige milbe baradagi Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnata inkar ko ekaleege fana tabawa kan mujehne amegen qur'an fude ona komme miheki dinu bere fami ei muslimenno ekutaka besimiye qur'an muslimaka Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Iman ekaleege fana sunnata tabawan jehekama gabu nokora ebbes meke muslimen no ade Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnata tabawan kinata alagonna ingene Makkah kawatla gefulu huritane Makkah kinata ingene kirtu Qur'an ga ayat tardib Qur'an alagonna kinata ingene Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnet gabu nokora kirtu Qur'an ga ebayto Fatiha sura onjene fortame Maliki yawmiddin onjene mivena taneke ebayto nonna mi uriha acce nalagon minna fenigen dani Rasul sallallahu alaihi wasallam sunnat e uriha sunnate ekalege fana uriha basfurta hadis furta ke genesti famani sahabi ema Rasul sallallahu alaihi wasallam baya korwamne bahu zamanuga nota timan kalege fana ke umme haddiya timbe behigen dar salame fani hamekani emme bayke e kombeto sahabi dennevi ma ekalege fana hadis fur korwani ei timan kalege fana ge maguga tibbe nihuge oda sahabinge gote timan kalege fana sahabinge magu gabugo ge tibbe nihuge gote gote emiyun salama fana fain amanu bimislima amantum bihi faqad ihtadaw kirat Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala wahyi Qur'an tiyabamiyun imami gote ima wajjama dane iman no tiyabamiyun ima vikam gawani tiyabamiyun imami gote emiyun sima wajjana ay margon menna bifada eta baar hadis sakaka eta baar ayat ko ingin dani Rasul sallallahu alaihi wasallam tabaw ge mati verika ekalege fana bidingi ma ko mata gawan koronje masakkato ginagunaka adi qiyamata jehende mi tala faluma mi ararunta demi onnanaka bayko mi ngas algon menge sekundiya verive ganna furusatu dige nuwanaka ei hagigate nonka ehmima alagon men mikankama visna afikorko alagon menge abidarinna mihuriya ilma hasil koddi emihum islam deenuge asas tammati sabiti kurweto aseke kormaki mi hadis balala alagon men komme firihene ge zimma adi mi hadis taka balar alagon men fenegen dani purin danne pade alagon menge darinna mihuriya mawlumate wasil koddi maki alagon menge ailage ismihum ge zimma eka are du'a ke Allah subhanahu wa ta'ala alagon menna mikam ga tawfiq debba alagon menge ekwere koddebba alagon menge hittan ebbawanta koddebba islam deenuge difaaga masekke kurmage tawfiq debba adi e fikuru alagon menge terega labwa mi islami dawlata adi mi islami umme himaya kurmattaka koranje oriha masakkate kurmage tawfiq debbu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jazakumullahu khairan